نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوانكي كإسلاما خطبان يتأرانتنا ففروا إلى الله gama Allah ay sajid dili hojjechurra gama gari hojjechutti gama Allah jalla jalalu ay sajatti mata dureen isi wanni isin irratti deemtu wasadi irratti deemti obboleeyyan kiyya ka islama khutbaan arrantana tuni bakka isiitittin isininja yeroo muraasa takkaaf gurra keessan ka qaamaa dura gurra qalbii keessanii akkana kan nitaniin isin fadha تدرا أبليانكي يك إسلاما سفينة واحدة مركبتك تلمدا أوما ربي ججيرو أما اللي كتات ربي تراته جد تصدفا إركون هنجرو الله الرا جمع الله تتملي ججودا واسدين كان الرتي ديمتي سفينة واحدة مركبتك مركبتنا نتجفاتو يا بنيني جرا أبليانكي يك إسلاما yoo markabni tun nagaya baate nu cufaatu nagaya baana yoo markabni tun gharraqamte ammoo waliyaadu billah nu cufaatu halaaka taanaan isininja tana rasulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله وأكرمه من حديث نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها جي رسول لكين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سفتي إسد أبتاته وسنن الله كيستي أما اللي sifti inni argamaate wasannan Allah keessatti akka sifa ormata kooti je dooni takarratti warra ixaa baafatee je sifa gurbaa tokko wasana Allah keessatti dhaabbata akka ta'e jechuun obboleeyyan kiyya yeroo wanni fokkotaan hojjetamtu wanni akkanaatun fokkottuudha hin godhina baankeerri qumaara isinirraa hin bareedu ribaa hin nyaatina nama jo'u jechuudha كان أمو والواقع فيها أما اللي إني أرجمات يكون أكا أرمتك كاتي نما دلي هندلين في كدلي دلقو يرو إبسو يجو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أرمتك دوني تكررت أكيد أبا فتيتي فسارة كته غرين إساني أبليين كي كإسلاما دوني تنقبات إسانجي غري أمو جلات إسانجي ورّي دوني جلا إسانجي سكنا يرو إسان بشام بربادن orma gubbaati irra dabaraniititi bishaan isaanii ka dhugaatii san waraabbatanii jechuudha yeroo kana ay hogguutuu maalii fi orma nu gubbaa jiru kanarra dabarree bishaan waraabbannaa yoo waliin ijaan isaan faqaaluu law annaa kharaqnaa fi nasiibinaa kharqan odoo nuti qooda keenya keessaa baqaminsa tokko yoo baqeeffanne hoo ja'an badala ol baanurra yoo bishaan kana jalumarraa baqeeffanne hoo doonii tanarratti ja'an رسول كين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والرجل جركون ياد إساني ترتي والرجبا يو إسان ديسي نهلا كمانيجي والرجباتيس والرجلاتي سيجي والرجبا جرسان أمو يو والرجراكنا حركة إساني رتي إسان كبه لكي ديسا
isin ol baatanii bishaan fudhachuun keessan kun nuti waan nun dararu rakkinni takkan jiru kottaa fudhadhaa yoo ja'aniini harka isaan qaban najaw warri gubbaa jirus najaa baha wa najaw jami'a warri jalaatis najaa baha jami'an cufa haala ta'aniiji ibsiinsa ajaa'ibaati rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hawaasa yeroo ibsan akkanatti ibsanii jechu markabni guddoon sana obboleeyyan kiyya hawaasa nuti keessa jiraannu hawaasa kana keessaas namni jiraatu nama sadiin isiniin jaa warri dura warra qaceelee nama qaceelchuudhaaf tattaaffii godhu rabbiin anaa fi isinii fi ilmaan keenyaa warra akkasiisan rabbiin waa godhu warri lammadaa warra maaseetaa fi warra dilii hojjetuun isin jaa isaan kun hawaasa irratti ummata hamoodhaan isin jaa warri sadaffaa ammoo obboleeyyan kiyya ka islaamaa warra haqarra jiruufis hin tumsan warra dilii hojjetu kanaas hin dhoorkaniin isin jaa isaan kun warra nazwaa isaatiif jiraatu kursii isaanii salphattuudhaaf warra jiraatu baankiin isaanii maallaqi jiru haa guutamuuf malee nam takkarraa haajaa mustahaaja warra hin qabaanne ifiif inni nagaya keessa jiraannaan warra gaarii fi warri dilii dalaguu fi sittiin funyaan hin nahaaboo warra jiru ummatni kun wasakhaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya namni hawaasa keessa jiraatu nama sadeen kana allahan jalla jalaalu yoo musiibaa takka buuse nu sadeen kana cufaatuu fuutee nu dhabamsiistin isiniin jaa namni aylii qabu yeroo waan fokkottuu takka agare dhoorguu qabaan isiniin jaa diina islaamaa keessatti obboleeyyan kiyya nin sirbaa harmaan dhoysadhaa abaluutun na arrabsaa abaluun na farsaa qaluu qabnaan isiniin jaa nuun hin geenye kanuu tumsu allahin sin jaa jalla jalaalu tanaafuu waan fokkottuu yeroo namni agare lubbuu isaatiif je'eetiti dhoorguu qabaan isiniin jaa yookaanuu yoo musiibaan dhufte nu cufaafuu kanuu habtuun se'in amma isin cufarraa akkan dhokannatti mee ilaali dhukkuba koronaa vaayirasi jedhamu saniituutu dhufe obboleeyyan kiyya ani na haasoyneen siin jaa irraa obboleeyyan maal jaa irra hedduun namaa yoo laalte ummati chaayinaa ummati manaaxiinsan warri khayriin keessan jirre muslima miidhuufi rabbiin jalla jalaalu rabbii isaanii dhukkuba kana buuse akkana jaamu kam akkasimi garuu wahii isaan qofarratti gabaabbate dhukkubni san hin gabaabbanne bar biyya cufaatuu seenteetiti addunyaa cufaatuu halaaka gootu ummata nama Itoophiyaatillee nama lamaatu qabame as warra jiruu miti warra UAE Abu Dhabii jirtu qabdu rahmata rabbiitiin jarrisanillee fayye lama imaaraatiidha tokko Taayilaandii nam shananuu fayyan rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhukkubsataa keenya cufaatillee rabbiin waa fayyisuun isinin jaa laal isaanirra wayii gabaabbate biyya cufa dhaqu jirti jechuu yeroo waan fokkottuu takka zulmii godhamtu yeroo agartan namni muslimaa usuu hin qabuun isinin jaa nama cufarrattuu da'awaa godhuun karaa rabbii irratti nama yaamuun waajibaan sin jaa darajaatu tuutu adda malee namayyuutu nama yaamuu qabaa namuu masgiidatti galaati minbararra dhaabbadhaa da'awaa godhaa oduun ta'in namuu bakka jiru irra da'awaa godhuu qaba haati takka mana isii keessa da'awaa gootee ijoollee isii diina islaamarra guddisuu qabdi shufeerri baajaaj isarra da'awaa godhuu qaba barsiisaa madarsaa keessa godhuu qaba barattoonni lubbuu isaaniitiif godhuu qaban yoo kanan goone nu cufaatu waliin dhabamaan isinin jaa obboleeyyan kiyya wal iyaadu billah tana rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama fil hadithi alladhi rawahu al imam muslim في صحيحه رحمه الله وأكرم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من رأى نمني أرجي منكم إسنرا منكرا وان جبماته فليغيره جبما سنهاججيرو بيده حركة إسات هاججيرو فإن لم يستطيع يوهن دندني فبلساني الرب إساتين يوهم نقباته harkaan dhoowwiisin jechuu jira yoo hin dandeenye arraba keetiin dubbadhuuti wanni akkanaa ko godhamu jiru kuni waan hin taaneetun zulmiidhaa jedhee dubbadhu fa in lam yastati yoo arraba isaatiin dubbatee dhoowwuu hin dandeenye fa biqalbihi qalbii isaatiin waan sana haa jibbu wadhaalika sun ad'aful iimaan irra laafaa iimaanaati abbaan qalbiin jibbe iimaanni isaa laafaadhaa odoon tahini akka reefun tana jalatti waliin jenne ajriin guddoon ka argamtuun jaalawwan kiyya mashaqqaani argamti qalbiin jibbuun obboleeyyan kiyya ka islaamaa
sharxii lama qabdiin sinja malee akkunumatti ani qalbiidhaan waan godhamu jiru kana jibbeetiin jira joolleen barcaa odoo teessuu dhalaa haraamitti yaammattee laa ani isaanuma wajjiiniin khazzane malee humaa takkan goone lakki manaa xiidhaatis takkumaan sinjaa isaa waliin akka ta ormaatiin sinjaa bar ni yaadattaniimi ammaa fi amata dabare keessattis yeroo ala dhaabbatte makiinumarratti guutaa nama keenya fuudhaa hidhaan geessine من تارغال أنا زنبية يتقمط من أبا تارغال جئت مفود الرنكيني تربي تيس جل جلال ربي أني جئت ما منا أفرا وجدك إمالي أني هندوين إنسان إنتاتو تك كدوغي كأوب إيسيسا وجي منا تيدان سنجا أبان أجدك إجوفاتو أباليسو قلبين تينيان جبون شرطين إسيلا مكارين فوتيتين كبردو تدرا الله جل جلاله رجاء سباسيسوك أبدا وان هجته مجرو كان ظلميتنا يا ربي كي يعني هنجالا نيجته رجاء سباسيسو تلمدا أكبر الراكاتي ديمو قبضان سنجا يو هندمني ورغو ديفي أتي تيسي كدا وتيس تكمان سنجا نما نما همچو جرو odoo agartuu achi teessee mi'eeffattee ani wajjin hamanne laa obboleessa kiyya ka islaamaa diinni islaamaa tuni nan barsiisneen sinja lubbuu keenyaaf janneeti waan fokkota dhoorguu qabnaa yookaa halaakaan sinjaa namni gaariin fadhe maanu keessan jiraanneen sinjaa bar waliini dhabamna qabriin nu dura jirtii gaarri guddaan nu dura jiraan sinjaa tana ammas rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama في المتفق عليه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزئا وفي رواية استيقظ من نومه فزئا جتي وبليانكية أماتي يا في أماتي سن زينب بنت جحش رضي الله عنها إرجمار ربي صلوات ربي وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إرتي أولسينني حال بارغاتين روايانتان هرّي براك أني جان صلى الله عليه وآله وسلم حال بالغاتين يروكنا فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب جي حق أن قبر ما ننجرو الله ملي ويل حلاكني تعالى للعرب عربوتا فيجي يرو أكنا جو صلى الله عليه وآله وسلم قافسا درو الرئيسانيتي أمن صلوات ربي وسلام عليه عربها تو ملي المنا ما شوفاتيفو هلاكا جرا غيا أرانتنان كيستي شوفان يأجوج في مأجوج همتنا بنمتي جيتي قوة إساء أبو قدو في تأتي أنتو همرتي سي أبليانكي أكن هنغنا توتو بنمتي جي يروكنا أمانتي رضي الله عنها يا إرجما الله أنا هلكو وفينا الصالحون نهلاكمنا هارا ورّيك غارين نكيس جرون نهلاكمنا إيجان namni gaariin nu keessa jiru obboleeyyan kiyya amma masgiida kana keessa namni gaariin hin jiru wallahi ana ko gorsu yoo taate malee isin cufaatu warra gaariidhaan isin hinja warri gaggaariin odoo jiru ni halaakamna qaala sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am ni halaakamtanii idhaa kathura yeroo heddummaate alkhabathu wanni fokkotaan yeroo heddummaate ni halaakamtanii jaan nas'alullaha salaamata wal aafiya wanni fokkotaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa zinaadhaan sinja hammeenya arraba keenyaatii fi hammeenya qaama saalaa keenyaatirraa rabbiin najaanu abaasuun sinjaa bar tahaasawni keenya ka lammadaa maali jenne uumaa rabbii jijjiiruu fi qixaaxa allaharraa tahee jenne jalla jalaalu ta lammadaa odoon isinittiin dheereessinee kan hin seenu uumaa rabbii jijjiiruun ammaan tana ummatni miidiyaa qabu yahudaadhaan isin hinja ilmaan jaldeesaatii fi ilmaan booyyeeti warri kaanis nasaaraa awlaadul khasaaraadhaan sinja dhukkuba koronaa akka propaagandaa isaanii kana guddisanitti maaliif waan meeqa uumaa rabbii tajijjiiramte maaliif propaagandaa isii hin odeessineen isin hinja obboleeyyan kiyya ka islaamaa daddaffiidhaan bakkitun kabajaa isiin haqa godhattu kabajuu fi qaanfii waliinin istaatiksii takka isinii himaan sinja ummatni ammaan tana gaafa duraa zamana jaahiliyyaa jiraami ummatni wallaalaan eenyuu yoo naan jettan ummata ameerikaatii fi ummata awurooppaatiin isin hin jaabar ka arraan tanuti miskiinonni waan takka isaanii odoon beeyne ameerikaa fi awurooppaa dhaquudhaaf akkatti mammaraatuun agarre keessaawuu dhalaaleen hin agarre ni maraatti bar nama tokko daayispooraa dhufee yoo ja'anii ni maraatanii maaliif أولى مساكين هي كمان مساكين سنجا بيا أمريكا كيستين سنجا وبليان كيا كإسلاما
dhibbarraa 90 sinja zinaa dirree baatee tutuutu hojjetamti waan fokkottuu akkanaan hojjetina ilmaan keessan caalmaya irratti guddisaa ja'anii CNN fi BBC maaliif ni ufin dubbanne dhukkuba koronaa ka haasoytu obboleeyyan kiyya dhiiraa fi dhiira wal fuudhuu sanifaa fidanii miti Obama yahudichi guddaan sinja munaafiqtichi guddaan isteeta shantammaniifu hayyama godhee fi bar gaafa duraa waan xurii wasakatana ka hayyama dura godhe eenyu biyya Kanadaati bara 1994 sinja obboleeyyan kiyya ka islaamaa ilmaan keessa waan akkanaatirraa dhorkaa ja'anii maa propaagandaa nuuf hin odeessinen sinja ka ammaan tana biitummaan dirree dawaa bareedduun tun wallahi alladhii laa ilaaha ghayru ijati yadura qalbiitii nabooyaa dardara islaamaatii fi dhalaa islaamaatiifu joollee xixiqqoo amata 8 fi amata 13 filima Spartacus qabattee deemuttiin jirtu obboleeyyan kiyya aada saa wallaa maasa Spartacus qabatan hilaalle'an Googlein godhe Spartacus kun jechuun maal jechuu parental guide haadhaa fi abbaan filima kanarraa maal baruu qaban bakka san seeneeti yeroo tuqu wallahi nama qaanfachiisan sinjaabar orjii qabaaje orjii jechuun group sex wal qunnamtii saala dhiira 8 dhalaa 8 ka godhamtu jechuu waan xurii akkanaa hilaalina jaanii maa propaganda nuuf hin odeessine obboleeyyan kiyya ka islaamaa tokko arra dura hin taatu ka jee maalii fi aboo ati dheengadda masjid xaaliyaanii keessatti namni akka abdulitti khutbaa bareedaa godhu hin jiru hin janneehi arran tana maalif isa faalleessitaa jennaani maal jeeni beeytaa ajallakumullah waan in an keessa jiru haasawee tanaafin abdul jibbeeje aada masaakin wallah maa masaakin waan takka naan kafaltanii sinjeebar an dhalaate san akkana kannitanii fi miti khutbaa kanin godhu obboleeso an isa ol jiru san jalla jalaalu gammachiisu eegasii haadhaa fi abbaan kiyya qabrii jiran isaan akka qabrii isaanii caffee jannataa godhuuf malee an isinitti hajaa takka isinirraan qabuun sinjaabar maa propaagandaa tanan odeessine mee obboleeyyan kiyya dhiiraa fi dhiira wal fuudhu dhalaa fi dhalaa wal fuudhu biyya Ameerikaa nuti itti maraanne nama miliyoona 25 irraa ol nama gayiitu jira maa sanin odeessine obboleeyyan kiyya ka islaamaa yeroo eersiin bara 1980 takkatti dhukkubni fokkotaan san anaa fi isinii fi muslima cufarraahu rabbiin irraa nu haatiisu yeroo mul'attu san ummata hashiisha dhuguufi ummata dhiiraa fi dhiiraa sanirratti mul'atte waan tanarraa of eegaa ilmaan keessan caalmayaan guddisaa maaliif nuun hin jenne obboleeyyan kiyya ka islaamaa maaliif nuun hin jenne bara 1986 namni dhukkuba fokkotaa kana qabu nam miliyoona 25 ture amma miliyoona 37 irraa oliin sinja obboleeso mee haada korona nu odeessita wanta namaa kana nuuf hin jenne maaliif ni beeyta walan tardaa ankumul yahuudu walan nasaara hatta tattabi'a millatahum jeebar walan tardaa anka sirraa hin jaalattu yahuudaa fi nasaaraan hamma diina isaanii isaan jala deemtu sirraa hin jaalattu bakka kaanitti rabbiin jalla jalaalu inuma jannata hin seentanii jaanii bar yoo yahuudaa fi nasaaraa taatan malee ka isin salaata salaatan soommanaa zakaa kannachaa hajjii godhaa leeylii dhaabbachaa booyaatiti hin seentanii hamma yahuudaa fi nasaaraa taatanii nun jaan obboleeso ani dhukkuba koronaa san xiqqeessuu kiyyaa mitii beekni beeytaa obboleeyyan kiyya rabbiin dhukkubsataa keenya cufaatu nu haa fayyisu namni isaatis dhukkuba san bakka sanitti qoodamaan sinjaa naa qabadhuun sinjaa bar ormi garii dhukkubni kun dhukkuba qadara rabbiiti diliitee nyaatuutu nutti fide if eegamuu qabnu of eeguu qabnu san keessaa obboleeyyan kiyya yoo ammaan tana istaatiksii ilaaltan bara 2012tti ilaaleen sinjaan tan nama sadii keessaa namni tokko yeroo sagararraa bahu harka isaan dhiqatuun sinjaa tana harka kee dhiqadhu tana rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallama obboleeyyan kiyya ka islaamaa hirriibarraa yeroo kaatan dura wanni dura godhuu qabdan maali isin hin jee eega zikrii ta'e naxalaa takkichaa darbatte booda harka keessan dhiqadhaa isin hin jenne maaliif harkituun bakka bulteen beeytu ka harka kee dhiqadhu obboleessa kiyya isirraa sii galtee sagaraa seenta ni baata harka kee irra caalaa saabuna wajji dhiqachuun axuhuuru shatrul iimaan nisful iimaan jechuu bar akkasimo kas saa wallamaa saada hadiitha bar imam muslimi odeesse sayyasaa keessatti rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a abi malik al-ash'ari irraa dhufe radiyallahu an san godhadhuu je
إيجانا ذكري غنماتي في تقلقلاتي جرا دعائي مطلقاتي جرا أبوليان كي كإسلاما إسي سنقردان سنين جابر ولا حديث رواه الإمام أبو داود في سنني بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يا الله أنين كن سينين تيفما ركوبة برس الرا أفان أورموتين ركوبة سومي برس نشوفها بيك ركوبة أديسن ربي الرانو هاتيس والجنون ركوبة مراتم مات الرئيس سينين تيفما والجذام ركوبة قمات الرانيس سينين تيفما وسيء الأسقام ركوبة هما شوف الراو سينين تيفما ركوبني كانسر ركوبة كورونا درن هما دابرو بلينكي هذا كورونا كمان اتيدي دعائي تنقولي غرو وني أمان تنهاسوني كورونا تندرن هما دا dhukkubni ersi obboleeyyan kiyya hamaa moo hamaa miti obboleessu immuun sistamii keenya ajjeesaa bara san dhukkuba akka faayitii hin goone nu godha yeroo waayiti bilalseeliin keenya dhume ni duutaan sin jaa obboleessu maa san kana nuun hin jenneen isin hin jaa uumaa rabbii jijjiiruun mee dhiira maalitti itti haajamta filima san joolleen teenya qabattee deemti haadhaa fi abbaa kiyyaa wannin isinii dhaamu ilmaan keessan naamusa irratti guddisa diina islaama irratti guddisa guddan إسنين جاء تنا رسول كين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول مالجي كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيتي شوفني كيسنو تيسيتي داجي نشوفاتو أوليك أبني جرا إسن شوفاتو وان تيسيتنيرا نغافتم تنيجيبر والإمام راء درتا أنبياتو كوس تيسيتيدا وان إني تيسور رئيس نغافتما كنما قدسيسو بيتي برا چاينا هندقنا جدتي بيتي نغرو مساكينا سنجا كونفيدنسي أكامي وبوليانكي تنافين سنجا نوتي وان إسان فايتي تيغودن نوتي هنقب نوتي ربين سبحانه وتعالى دكوبا خنفيدي إنمان ربين نشوفاتو نهاتيسو نسنين جابر ميلا لغا وبوليسو إسومان نوتي سنوتي إسومك أبنه هلتوي إسومتي غما إساسا إيه سودان سنين جاتي obboleeyyan kiyya tanuu haftetan irkoon hin jirtu Allah harra gama Allah haatitti malee tajattu jilsatur istiraaha booda itti deebinaan isinin jaati anis kanin dubbadhe isis wara dhaggeeffate wara dalagatu rabbiin waa godhu dhukkuba qaamaa dhukkuba qalbiitii fi dhukkuba qalbiitirraa rabbiin nu afayyisu dhukkubsataa keenya cufaatu rabbiin nu afayyisu nu cufaatu rabbiin khaatimaa teenya rabbiin waa tolchu tuubuu ila Allahi wastaghfiruh الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون akka waliin jenne haasoonni isii jabduudha akkaan isinin jee talammadaa sangartee waan nuti karaa rabbiin nu godhe jalla jalaalu ni beekaan sin jaa inni alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiiriin sin jaabar ni beekaa nuti kun da'iifootaan sin jaa tana karaa nu godhe gammachuu yoo feene ummatni nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qopheessinee jechuu addunyaan guutuun ammoo jimlaadhaan yoo gammachuu feene qur'aanaa fi hadiisa sahihaa qofa jala deemuudhaan sin jaabar yeroo san akhiraa dura addunyaa tana keessatti gammachuu dhamdhamnaa yookaan hin jirtuun sin jaabar waan hin jirre la'abaa hin jirre finnaanini rabbiin jalla jalaalu rabbii balaa musiibaa guddoo tana cufaatuu fideen sin jaa mee tana laaltanii jirtanii ani masaakiinuma akkanumatti iyyitu nan sahin meeristooppii dheexanii takkaa seentanii ni beeytanii obboleeyyan kiyya ani hin dabaru سينيتي لالي والله إجدرا قلبي تيساني توتو اسم بويان سنجابر أكا الدنيا تي أبليان كي يكا إسلاما ديك آلان لتنميك أني بيتاني أمتتي مليون شانتامير راولي تو ديك آلان لمتين سنجا مليون شانتامير راول بركم تكافي إبسا غلي في سدتمي سدتي مليون شانتام ديك آلا الدنيا تنباستين سنجا
تنافين إسنينجي نشوفاتو تيسيتي دا وان تيسنو كنرا نقافة منان سنجابر أكا خطيبة مسجد آليانتي يوان أمان تنديمو إسني في نمنيان أنا مسكينة قدوة ما يجبتايو نانجت مسكين ومان تو جبان سنجان مسكينة ألام بانو بران تاج الله تشيد بوليسو مسكينة قرآناتي في حديثان بانو بوليسو سن تهم فرو إفر راكاسو فيز هل كان موتون تتافي قد غنا موتون تتافي قد سنجا تانا إسني رجرتي أكا أبتي ilmaan kee tiifadhu qur'aana irratti isaan guddisi jaartiin tee yeroo soogidda irra dabarsite qofa iyyuun faayidaan qabdu warrajulu raa'in jeebar gurbaan tokkos tiisiteedha fi ahli baytihi warra mana isaa keessatti wa mas'uulun an ra'iyyati waan tiisirraa ni gaafatama jaartiinis akkasumatti tiisiteedha hattaa dalayduun illeen tiisiteedhaan isinin jaa tana cufni keessanuu tiisiteedha waan tiisitanirraa ni gaafatamtanii nuun jee rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanaafuu nuti ka irkachuu qabnu Allah irratti irkachuu qabnaa jalla jalaalu gama isaa deebi'uu qabnaan isinin jaa akka waliin jenne obboleeyyan kiyya of eeggadha qaama keessan eeggadha guddaa qalbiin teessan akka hin banne eeggadha wanni dhukkubni kanaa fi dhukkubni kanarra caaluu ka dhufeen sababa diliitini wannummaan takka isinin xuuxuu jeebar waan harka keessanin carraaqattan malee anis taniin isinii dhaamu akka obboleessa keessan yoo narra xiqqaa taate kasirra guddatti yoo narra guddaa taate akka obboleessa kee xiqqatti yoo darajaa abbaa kiyyaa taate akka ilma keetitti wannin sii dhaamu hawaasa keenya obboleeyyan kiyya ka islaamaa haatii sinuun isinin jaa hawaasa keenya haa eeggannu waan fokkottuu yeroo agarre sodaa takkaan maletti haa dhoorginuun isinin jaa yoo musiibaan dhufte nu cufa waliin nu dhoyti obboleeyyan kiyya gaafa chikunguuniyaan dhufte mana keessanirraa hafte mana cufan seenne garuu chikunguuniyaan san dabarte walla maan dabarre rabbiin ni danda'a dhukkuba koronaa kanaas rabbiin akkasumatti nurraa haa dabarsu asii achi nutti dheerattiiti allahumma a'izzal islaama wal muslimiin allahumma a'izzal islaama wal muslimiin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن لهم أونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله